出国那个schlemm中农山希嘛。Kalong kasian ke bening kong yaki kena yelekai gymnastik ke jela. Bakin yo banya shembenta haka phone Meghalaya Games. Kaban sedang nado ka artarik hadu hinyau tarik ujemang haka nung ba shalong. Haka ni ka kenti ka Meghalaya Gymnastics Association kan say hadu arpel saungut ki kena. Ki banya shembenta haki lai teli ki jing yelekai kum ka floor balancing beam bat vaulting. Halaki jongki kerdan yelekai jongki. Katkom ka program kani ka jingelekai gymnastic kanlong ha ka arbat lai tarik ujemang ha indoor training hall jong ka side training center ka badan hanehu. Wala kani ka jing yalekai kadai ka balas dang ban ke biang hapo ka jilla. Hadian bala pentamai pat ya ka house name arajar khat khandai. Penban la yoi ya ka jing kiu artet kani ka jing yalekai lengba ka jing wan ban ya shim benta shit rem ki khna. Ban shahi kai ha coach jang ka jing yalekai gymnastic u bana Manipur ulong jam Baleshwar. Yau bala thong pura da ka te ka sinjung lembat arngut ki assistant coach. Nakal yang kikena ki bala syahi kai. Kilapan pau ya kejing smokeman banyo ya shembenta ha kasien ke beningkong ha ke Meghalaya Games mental snem. Ngakiteng wandalang manya but ngadai belakaya gymnastics artistic gymnastics haka senior category dia nadu hu snam apo kendai apo kat kendai kani kala gymnastics association kala pinke imbiang but kidantang kendiat ki kena ha betul par but namar hangni Meghalaya ngimdan ki jing ki tial lakai ki bab tibet nakadaw ni kumsan ngut hindungan ha snam apo tarik January nila let sha Manipur bandet coaching camp te nadu hatopor nila yazdang ban pintibet yalade but still bak bang uwan na uknyang jingpang ha apo tarik ba apo khnai tarik so hapor kini kisnam badeng dan bak namar ngikam long school nila ya persang banyala kahi maroi haye but nila yo ban chemitaru hakum ki online competition ki bade ha Delhi Maharashtra but they hangni bangin ayo ki medal but kani kala pencelur yangi but ni semua kemen ya ka Meghalaya Association bakala pen kala ai ni bar khat kini ki
kini ki opportunities but minta ni comes no comment show namar kadai ka scene baning kong bangin yo la kai offline ha ka Meghalaya games te kumak lai I ni la pressang baro min step but min mit te mineli ni la thia ni hajim hi ni bam ni hajim hi but ni kermen bangin sa le apha ha ka ni ka Meghalaya games kulai Ngalayo lakai bekas senam Al-Shujar kat Tendai Shanu National Junior Championship Rajasthan kajingi I ganas tip kalang ba ke Meghalaya kam kadinaha at eke bara sedang nakitya sabat kohoni Kakateng jonga di Richmond pasai mat ngalong kum assistant coach nilai kini ki basic training ni di lingba menta bangi fikre bantan kini national organi Meghalaya game tinggal yo la sibun bangi yo ki association lingba association club di way main coach bawan po Manipur di national coach hi balai represent bun ki benta gidan ki knaru kemudian itu bakiladan ke represent haka online competition men hakini por badan ka pandemic mo ki yo la ndai ki la share practice ye yeng ki kiladan ki competition sapo shaki kumo ki Bombay anta Delhi bakiale kidan baki bala job tidan rui be bala represent hapo kani meneh balaong wan safi malnyang di ba yakun sapo ka national jong kenari di ko di yakun national for Rajasthan di bani compare bat kiwei te hoi hal kalian tungi yang bun gitu na ndring persang naka association kerang persang bat kim ban promote na kumno bangin le bangin bu kita ki safety bangin ai kita training wat hakadu menta bangin pikre ru kalong na menta kanin Meghalaya game nilai dan bun hi kidan kumpa arpundri ngut di kena bagi menyesim menta la kacong kategori kita nadu 10 under 10 under 12 ba under 14 and above 14 kaba khamtam ena benta ni kena ngila expression kalong kumun suong ngila pikre ba kajing le ka jogi kalong kajing kun ka iknan long ba kendai le nung ba nang ni kinyo ban le sa shwe ki state ba kenya represent tinggi le akar bala nakaleng jongaru kum assistant dan siwe assistant kita di nam thei ni aida hi malnya walong I han menta wi dan ko bujung kam ikapalap ya ka meeting joka assistant tinggi yo pada ba shong ga bai tan nang no ni coach ngap kre tikna ba kanu jing le kai ba ile kalong pakan long isong kun ba kajing ikna katan bai ramaki kalong wi compare ki kini hi gold silver but bronze मैं बालेश्वर मणिपुर से मेघालय पर ऐसे कोच की तौर पर मैं यहाँ पे रुका हूँ मैं मेघालय जिम्नास्टिक प्लेयर्स को पहले मैं मणिपुर में मिला था वहाँ पे इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है इनका पर यहाँ पर मैं आया इनको सिखाने के लिए पर ये लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी तक और ये और भी अच्छा सीखने की कोशिश कर रहे हैं और मेघालय जिम्नास्टिक जो है वो पहली बार मेघालय गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें मेरी तरफ से तो ये बहुत अच्छा है कि पहली बार इतने कम समय पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपना प्लेयर्स जिम्नास्टिक प्लेयर्स मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा है और ये लोग आगे जाके बहुत नेशनल इंटरनेशनल जाने के लिए भी ये कोशिश करेंगे और जाएगा भी ये मेरी तरफ से ये रहेगा थैंक यू